дуруду салом мегӯем ба бинандаи азизу ҳамешагии телевизиони Баҳористон. Ин барномаи интеллект аст ва мо онро манзури шумо мегардонем аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45-уми шаҳри Кӯлоб ва дӯстони иззатманд айни замон аҳли гурӯҳ омода аст сабқатро миёни хонандагони фаъоли ана ҳамин муассиса ба роҳ монда бошад ва агар идомаи барнома барои шумо низ ҷолибият дорад, пас мо шуморо бо худ мегирем. Меравем. салом алайкум шумо. من کجا و مالدا خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 میباشم. خب مالدا گفتم میتونید که بسیارتر در مؤسسه با کدام فنها شوق دارید؟ من بسیارتر به فنهای انگلیسی، زبان روسی، انگلیسی بسیارتر شوق هست دارم. در برابر زبان آموزی با علم‌های دقیق شوق دارید؟ بله، میخواهم بیشتر زبان‌های علم‌های دقیق فیزیک، شیمی، بیولوژی را آموزم. خب اگر شما آماده باشید ما سوال‌های برنامه اینتلکت رو به شما پیشنهاد می‌کنم. آماده. خب سوال اول، حجره انسان از کدام قسم عبارت است؟ حجره انسان از قسم‌ها از لیپوسوم، سیتوپلازم، یادرو و دیگر قسم‌های عبارت میباشد. خب می‌گذاریم به سوال دیگر. وظیفه خون در ارگانیسم از چی عبارت است؟ نقلیاتی، کیمیایی، نفس‌کشی، مورالی. خب می‌گذاریم به سوال دیگر. کار دل در انسان چگونه صورت می‌گیرد؟ کار دل در انسان توسط کشش خوردنی موشک‌ها صورت می‌گیرد. خب نقطه مترالی چیست؟ به این سوال جواب ندارم. خب باکی نیست. در پیش ما رو سوال‌های دیگر انتظارم. در قانون دوم نیوتن چی گفته شده است؟ به این سوال جواب ندارم. خب می‌گذاریم به سوال دیگر. فشار چیست؟ به این سوال جواب ندارم. خب سوال دیگر. هنگام برعکس در آمدن آهن با کیسلوت گیدروخلوری چی حاصل می‌شود؟ گیدروژن حاصل می‌شود. خب می‌گذاریم به سوال دیگر. کدام از این متال‌ها تنها در حالت گرم کردن با اکسیژن به ریاکسیا می‌دارد؟ این سوال دارای سه واریانت است. واریانت اول زینک، واریانت دوم نتری، واریانت دوم باشد لیتی. توسط زینک. شاید این لیتی باشد. نه زینک. خوب می‌گذاریم به سوال دیگر. یک خصوصیتی که به همه گالوگن‌ها خاص است کدام است؟ بوی تیز دارن و زهرآلودن. خوب می‌گذاریم به سوال آخران. سرچشمه اساسی انرژی حجره چیست؟ به این سوال جواب ندارم. خوب تشکر زیاد مولوده. ما جواب‌های شما رو قبول نمودیم. تا انجام برنامه ما منتظر شوید و خواهید فهمید که تا کدام اندازه جواب‌های شما درست بود. برای شما قرار می‌خوام. سلام علیکم شما. سلام علیکم، من میرزا و شکریه. شکریه. شما در صف چندم میخونید؟ من در صنف دهم میخونم. خوب شکریه. چون شما علاقه صنف 10 هستید و این دم در مؤسسه فن دوست دارید؟ ها دارم. کدام فن رو بیشتر دوست می‌دارید؟ الگبر. یعنی فن‌های دقیق رو دوست می‌دارید؟ بله. شکریه. اگر شما این فن‌ها رو دوست دارید پس فکر می‌کنم جواب گرداندن به سوال‌های ما در برنامه اینتلکت برای شما دشواری پیش نمی‌آورد. اگر شما راضی باشید ما سوال‌ها رو به شما پیشنهاد می‌کنم. حتما. خب سوال اول، حجره انسان از کدام قسم‌ها عبارت است؟ جل، سیتوپلازم و یادرو عبارت است. خب دوم سوال، وظیفه خون در ارگانیسم از چی عبارت است؟ نفس‌کشی، کیمیایی، نقلیاتی. خب می‌گذاریم به سوال دیگر. کار دل در انسان چگونه صورت می‌گیرد؟ دل کشش خورده حرکت خود را در حرکت تامین می‌کند. خب می‌گذاریم به سوال دیگر. نقطه مترالی چیست؟ جسمی که اندازه خود دارد نقطه مترالی می‌ماند. خب می‌گذاریم به سوال دیگر. در قانون دوم نیوتن چی گفته شده است؟ به این سوال جواب ندارم. خب می‌گذاریم به سوال دیگر. فشار چیست؟ انتسابیت قوه جسم به یک سطح جسم دیگر. فشار نمی‌ماند. خب می‌گذاریم به سوال دیگر. هنگام برعکس در آمدن آهن با کیسلوت گیدروخلوری چی حاصل می‌شود؟ هنگام آهن با برعکس در آمدن کیسلوت گیدروخلورید هیدروژن حاصل می‌شود. خب می‌گذاریم به سوال دیگر. کدام از این متال‌ها در حالت گرم کردن با اکسیژن به ریاکسیا می‌دارند؟ این سوال دارای سه واریانت است. واریانت اول زینک، واریانت دوم نتری، واریانت آخرم باشد لیتی. شما می‌توانید از این واریانت‌های پیشنهاد شده جواب درست را پیدا کنید. زینک. زینک؟ زینک. شاید این نتری باشد. نتری و لیتی هم در حالت خنکی و هم در گرمی میتوانند با اکسیژن برعکس شوند، اما زینک باشد تنها در حالت گرمی برعکس با آب برعکس می‌رود. خب سوال دیگر. یک خصوصیتی که به همه گالوگن‌ها خاص است کدام است؟ بوی بد تیز دارن و زهرآلودن از این سبب جویدن الکترون‌ها نیز که به گالوگن‌ها خاص میباشد. خب می‌گذاریم به سوال دیگر. سرچشمه اساسی انرژی حجره چیست؟ سرچشمه اساسی انرژی حجره کربوهیدروژن‌ها میباشد. خب تشکر زیاد برای اونه که یعنی باوری شما مستحکم‌تر باشد. تا انجام برنامه ما همراه با دیگر رقیبانتان انتظار شوید و خواهید فهمید که تا کدام اندازه جواب‌هایتان درست بودن. برای شما قرار می‌خواهیم.
бинандагони азиз, дар доираи эълон гардидани 20 солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ, барномаи интеллект таҳия ва пешниҳоди бинандаи азиз мегардад ва мақсади мо ин бо таҳияи барномаҳо бедор намудани ҳавасмандӣ ва шавқу завқи хонандагон нисбат ба омӯзиши илмҳои дақиқ мебошад. Хуб, айни замон дар назди мо боз як иштирокчии дигар ҳузур доранд. Биёед чун анъана сараввал шинос мешавем ва баъдан саволҷавобро оғоз мекунем. Салом алейкум, номи шумо? Алейкум салом, Муҳаммад. хуб, Муҳаммад, шумо дар синфи чандуме таҳсил мекунед? Синфи да. хуб, Муҳаммад, шумо гуфта метавонед ки шавқу завқатон дар муассиса нисбат ба кадом фан зиёдтар аст? Бисёртар ба фани забони русӣ. забони русӣ дар баробари яъне омӯзиши забономӯзӣ, яъне шумо кӯшиш мекунед ки ба илмҳои дақиқ роваред? Бале. хуб, дар оянда кадом касбро интихоб карда мехоҳед? Дар оянда мехоҳам журналист шавам. яъне рӯзноманигор шуда мехоҳед? Бале. хуб, пас агар шумо омода бошед, мо дар барномаи интеллект саволҳоро ба шумо пешниҳод намоем. хуб, саволи аввал, ҳуҷайраи инсон аз кадом қисмҳо иборат аст? Ҳуҷайраи инсон аз мембранаи ҳуҷайра, цитоплазма ва ядро иборат аст. хуб, саволи дигар, вазифаи хун дар организм аз чӣ иборат аст? Вазифаи нақлиётӣ, кимиёвӣ, нафаскаширо ҷамъ мекунад. хуб, саволи дигар, кори дил дар инсон чӣ гуна сурат мегирад? Дил кашиш хурда ҳаракати хунро даракҳо таъмин мекунад. хуб, мегзарем ба саволи дигар, нуқтаи материалӣ чист? ҷисме ки андозаи худ дорад нуқтаи материалӣ меномад. хуб, мегзарем ба саволи дигар, дар қонуни дуюми Ньютон чӣ гуфта шудааст? Ба ин савол ҷавоб надодам. хуб, боки нест. Фишор чист? қувваи як ҷисм ба сатҳи ҷисми дигар. хуб, мегзарем ба саволи дигар, ҳангоми ба реаксия даромадани оҳан бо кислотаи гидрохлорид чӣ ҳосил мешавад? Гидроген ҳосил мешавад. ҳосил мешавад. хуб, мегзарем ба саволи дигар, кадоме аз ин металлҳо танҳо дар ҳолати гарм кардан бо оксиген ба реаксия медароянд? ин савол дорои се вариант аст. Варианти аввал цинк, варианти дуюм натрий, варианти охирум бошад литий. Ба назари ман ин цинк мебошад. шояд литий бошад. Не цинк мебошад. хуб, як хусусияте ки ба ҳамаи галогенҳо хос аст кадом аст? Ба ин савол ҷавоб надодам. хуб, мегзарем ба саволи дигар, сарчашмаи асосии энергияи ҳуҷайра чист? Карбоҳидратҳо. ба ҷавоб худ бовар доред? Бале. хуб, ташаккури зиёд, Муҳаммад. Мо саволҳоро ба шумо пешниҳод намуда ҷавобҳоро қабул намудем. ҳамроҳ бо рақибонатон то анҷоми барномаи мо албатта мунтазир шавед ва хоҳед фаҳмид ки то кадом андоза ҷавобҳоятон дуруст буданд. Барои шумо барор мехоҳем. салом алейкум, номи шумо? Ба салом, ман Сумайя. Сумайя, шумо хонандаи синфи чандум ҳастед? Хонандаи синфи даҳум мебошам. хуб, Сумайя, бори ҳам барномаи интеллектро тамошо кардаед? Бале, хеле барномаи ҷолиб мебошад. хуб, агар шумо тамошо карда бошед, пас фикр мекунам бо барномаи мо аллакай шинос ҳастед. Бале. ва агар шумо рӯз бошед, мо саволҳоро ба шумо пешниҳод намоем. саволи аввал, ҳуҷайраи инсон аз кадом қисмҳо иборат аст? Ҳар як ҳуҷайраи инсон аз цитоплазма ва ядро иборат мебошад. хуб, ба ҷавоб худ бовар доред? Бале. мегзарем ба саволи дигар, вазифаи хун дар организм аз чӣ иборат аст? Вазифаи хун дар организм ин хеле вобастагӣ калон дорад ки вай барои кашиш хурдани оксиген вобастагӣ мебошад. вазифаҳои дигараш чӣ? Кимиёвӣ, нақлиётӣ мебошад. хуб, мегзарем ба саволи дигар, кори дил дар инсон чӣ гуна сурат мегирад? кашиш хурда ҳаракати хунро дар рагҳо таъмин мекунад. хуб, саволи дигар, нуқтаи материалӣ чист? ҷисме ки андозаи хурд дорад нуқтаи материалӣ номида мешавад. хуб, мегзарем ба саволи дигар, дар қонуни дуюми Ньютон чӣ гуфта шудааст? Ба ин савол ҷавоб надодам. хуб, боки нест. Мегзарем ба саволи дигар, фишор чист? қувва як ҷисм ба сатҳи ҷисми дигар. хуб, ҳангоми ба реаксия даромадани оҳан бо кислотаи гидрохлорид чӣ ҳосил мешавад? Ба ин савол ҷавоб надодам. хуб, кадоме аз ин металлҳо танҳо дар ҳолати гарм кардан бо оксиген ба реаксия медарояд? ин савол дорои се вариант аст. варианти аввал цинк, варианти дуюм натрий, варианти охирум бошад литий. Ин цинк мебошад. ҷавоби охирини шумо? Цинк. хуб, як хусусияте ки ба ҳамаи галогенҳо хос аст кадом аст? Ба ин савол ҷавоб надодам. хуб, саволи дигар, сарчашмаи асосии энергияи ҳуҷайра чист? Карбоҳидратҳо мебошад. хуб, ташаккури зиёд, Сумайя. мо ҳама ҷавобҳои шуморо албатта қабул намудем. То анҷоми барномаи мо мунтазир шавед ва хоҳед фаҳмид ки то кадом андоза ҷавобҳои шумо дуруст буданд. Барои шумо барор мехоҳем.
бинандагони азиз, ин идомаи барномаи интеллект аст ки шумо ҳамон тарафи телевизиони Боғуристон онро тамошо карда истодаед ва шумо низ метавонед ҳамроҳ бо иштирокчиёни мо ба саволҳо посух гардонед ва албатта ин низ метавонад ки барои рушд додани зеҳну заковати шумо кӯмак расонида бошад. Айни замон дар назди мо иштирокчии дигар қарор доранд. Биёед сараввалшинос мешавем ва пас он савол-ҷавобро оғоз мекунем. Салому алайкум, номи шумо? Усмон. хуб, Усмон, шумо дар синфи чандум таҳсил мекунед? Да. гуфта метавонед ки оё шумо ба фанҳои дақиқ шавқ доред? Бале. ба кадомаш? Бисёртар бар физика, химия. химия. Агар шумо омода бошед, мо саволҳои барномаи интеллектро ба шумо пешниҳод намоем. Бале. хуб, саволи аввал. ҳуҷайраи инсон аз кадом қисматҳо иборат аст? ҳуҷайраи инсон аз цитоплазма ва ядро иборат аст. хуб, вазифаи хун дар организм аз чӣ иборат аст? кашондани оксиген дар тамоми ҷузъҳо. хуб, мегузарем ба саволи дигар. кори дил дар инсон чӣ гуна сурат мегирад? ман савол ҷавоб надодам. хуб, саволи дигар. нуқтаи материалӣ чист? чизе ки андозаи хурд дорад нуқтаи материал мебошад. хуб, дар қонуни дуюми Ньютон чӣ гуфта шудааст? ман савол ҷавоб надодам. хуб, фишор чист? қувваи як ҷисм ба сатҳи ҷисми дигар мебошад. хуб, ҳангоми ба реаксия даромадани оҳан бо кислотаи гидрохлорид чӣ ҳосил мешавад? ба ин савол ҷавоб надодам. хуб, кадом аз ин металлҳо танҳо дар ҳолати гарм кардан бо оксиген ба реаксия медарояд? варианти аввал цинк, варианти дуюм натрий, варианти охирон бошад литий. синк. шояд натрий бошад. Не. хуб, як хусусияте ки ба ҳамаи галогенҳо хос аст кадом аст? ба ин савол ҷавоб надодам. хуб, мегузарем ба саволи охиримон. сарчашмаи асосии энергияи ҳуҷайра чист? сарчашмаи асосии энергияи ҳуҷайра карбоҳидратҳо мебошад. хуб, ташаккури зиёд, Усмон. мо ҷавобҳои шуморо қабул намудем. то анҷоми барномаи мо ҳамроҳ бо дигар иштирокчиён интизор шавед ва хоҳед фаҳмид ки то кадом андоза ҷавобҳоятон дуруст буданд. барои шумо барор мехоҳем. бинандагони азиз, сабқати миёни хонандагон ба итмом расид ва натиҷа бошад барои мо чунин нишон дод. Кенҷаева Мавлуда хонандаи синфи 10 иштирокчии нахустини мо буданд ва Мавлуда тавонистанд ба 6 савол посух гардонанд. Мирзоева Шукрия хонандаи синфи 10 мебошад ва ӯ бо 9 ҷавоби дуруст худро дар барнома муаррифӣ намуд. Мирҳайдаров Муҳаммад аз 10 саволи пешниҳодшуда ба 7 ҷавоби дуруст гардонид. Қарчева Сумая бо 7 ҷавоби дуруст худро дар барномаи мо муаррифӣ карданд. Ҳасанов Усмон иштирокчии охирини мо буданд ва Усмон кӯшиш карданд то аз 10 саволи пешниҳодшуда ба 6 то 8 ҷавоб гардонанд. бинандагони азиз, аз натиҷаҳо бармеояд ки омӯзиши илмҳои дақиқ дар ин муассиса дар ҳоли рушд қарор дорад ва дӯстони иззатманд дар ҳамин ҷо барномаи интеллект бошад ба итмом мерасад. мо таҳиягарони барнома меравем пайи дарёфти хонандагони болаёқат ва саволҳои ҷолиб. бояд зикр намоем ки қарор доштем дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45-уми шаҳри Кӯлоб ва то барномаҳои дигар бо барномаҳои телевизиони Боғуристон буданро фаромӯш насозед. хайр.